Ukhokhovula futhi umelaphi womdabu. Kuloko ngiphethe ikhandlela ngesandla selibiza ukuthi indawo khandlela elimele imimoya yamandawo mawuzokuthiwa umuntu ungenwe imoya yemdawo. Leli khandlela ulayithela umdawo wakho ukuthi ungabe umdawo onolaka ohluphayo ngoba phela le moya iyimoya ene totemism noma ene nyamazana noma isilwane esiyibhubesi kuwe. Ngaloko uma ungenwe yilama bhubesi aseke amanye adla abantu, amanye axhwala, amanye amosha, uzothola ubizo lwakho soluhlangahlangene. Uyalilayithela indawo lakho ukuze libe indawo elizovuthwa emzimbeni wakho lenze lokho okwenziwa umuntu nesikulindele mangabe uqede noma intwaso yakho noma uphahla nje ngoba omunye uyaba nendawo kodwa engadingeki ukuthi athwase. Ikhandlela lokulayithela umdawo.